morning, Sigurd. Because once got this one, then tidak sudah.
susu. The key is important. No susuno Tuhan, moi kasih koi sembah, tanah Titon ini, koi kot mantap syurga. O Jesus, totuzu, biosi cornoi, sumamba kazanu, i prophet lumikias, Ibos pasalia, o susui satana, i Bethlehem kada, iti Emmanuel. Mongolin damai ngawi, Tuhan do Israel. Dengan ditama Om di tanah, Om di Spiritu Tabitua. Igracia di Tuhan Yesus Kristus de Tokau, Om keginaban kiningan, Om kapisan di Spiritu Tabitua, miampai no Yesu sabiabi. Om yang pai sulubanmu, Tapi na ngabi, kano mga kunda doso ngabi de Tokau, Om kapopotaw na di de Tokau sandi do mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, Om day Yesu oy tapinay ngabi. Do na komidoso so koso, id pamusaban ngabi ko, amid pos ngabi ko. Idunu iniman ko, idunu iaw ko ng asan damimang. Maza dohasa ko, maza dohasa ko, Masa do hasaku tagasokoso. Itinopogi, damakinsian so di meri. Obitwa pointi hombus hahangay. Sabiabi ditasab om sang pingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dugo. Day di Tuhan kiningan datako. Ikosyanan na dadi datako ikiningan tabakas.
memohyong dodoso ngawi datakaw, pamagabit datakaw, day kapasasan sa lajul. Amen. Tuhan, kosyanay no, Tuhan kosyanay no, Kristus kosyanay no, Kristus kosyanay no, Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang, panak no, sumambayang sikoy, oy kiningan tawakas koso, doi kabaguan di kinohodion, di tonsi di tanak tontoison, nanak no, papagabas na dadagay, to kapangaw di panan, guguhu ang migit dagay, do, paing kagos id susut di pakudap dawso, maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, imamamasi ang mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitwa, kinaingan montok sa hihinay ay sa kapupuson. Amen. Pambasan mantadisuat kaiso di sang tejo. Menuat so day Yesu ay tanak na ri kusandi. Inong kahyong na odoso ngavi maza dingan disido. Menuat so day Yesu ay tama ngavi. Ino kaikot na mangiho di sanguhun idoyho na haid. Domantad po di timpuni. Manuat zo day Yesu ay tanak vago ngavi. Nakapagaha no di sanguhun talat. Nakapanuat zo day Yesu ay tanak ngavi. Tunokayho ko no di tama. Nakapanuat zo day Yesu ay tama ngavi. Tunokaykot ko damangiho di sanguhun idayho na haid. Domantad po di timpuni. Nakapanuat to day Yesu ay tanak vago ngavi. Tu avakas ko om ibos di kinaingan. Nakapanodo dahamin di do Yesu. Nakapagha ko di sanghun tala. Mositi aw ko guminavo di ti pamagunan tumahib. Tay nununo po. Idi pamagunan. Paginavan na palitama nga akon idsantob no po, idtombo no po, o tuhun iguminavo di pamagunan. Tu aiso dapatakon di pamagunan. Itinan kopyuman, imato todot, kasumbungan idkotos ngavi. Demi mikot po mantad di tama, nga mamantad no di pamagunan. Pamagunan miyampay sa viavi di pininggisaman di demagano, no po. Nga mikot no di daid kahimpupuston. Nga isay no po imimang di hizab di kinaingan. Nga paintimpon sa ladyo. Ibos di Tuhan. Pondosto ano itavan ngavi, itana ngavi, pon siko no. Onway na Tuhan, ay pagkanakan ko ngavi do tuhon ngavi. Onway na Tuhan na kabantugan ng kuwasa. Onway na Tuhan di kabantugan dengan daw.
pagawit no da kapatakan suang no di datad nga vidisido. Sambaw no Tuhan id panabazangan tagazo daw. Oy tana, padtalok no, idumbangan disido. Pabalo no doy ditinaw ngavi, ladya ikinaingan. Ipamagunan, pinagyot disido igtizanon di. Bisalaon may disido ituhun ngavi, do id kotuhidan. Id magistubay-subay timpu idi nakatahib. O mid magistubay-subay lahan nga vi misubay. Minabosi kinaingan day ditakyaki nga vi datako, mazadi profeta nga vi. Nga id timpu datako sandi, itadaw nga vi tovino. Nakapabosi si do day datako, maza ditanak daw. I Tuhan miampai dia zo, pembasan mantadia bal tabasi tabituang sinuat diluk. Doiho penogi sanguhun profeta tondu i ana i tanak tondu di Panuel do di tinau di Asia. Nakatuan na sa sido, nakatahib no o timpu nga bida sido do poin ha hangay. Poin sabo sa sido do 2 taon do paguhuna dadi do tondu na patazan san sabo. Bahu na di ngo podom 4 taon hinaingon do sido. Au insan tuminong kizad di panambasangan Tagazo. Menumpuan di kiningan do sodop tadaw, miampai magkuasa sambayang. Menikot sesido do ontok nakoso do timpu di tuminimpun do mangaso di kiningan. Mabos sesido kokomoy di tanak umina do sabiabi i minapiumon do di kahapasan di Jerusalem. Untuk neman dia ho i patitikid kanuno pakianuan di undang-undang di Tuhan kuminuhi isi ho dari Galilea dari kakadasan tanini dia ho sandi do Nazaret do namot dino i tanak kuminazo dari kesukadan naponu sido miampai kabahan kanangan di kiningan miampai di sido. Ia bal tabasi di Tuhan. Tapi naik ko ngabi, id tadang ko mo anom takaw na id swang do Christmas octave katihambus dito ko i kapatakan dito ko kumanay. Kapatakan hisab dito ko, miyampay hisab di Jesus. Kumadi tama di sido sandi i pambasan dito daw bay no. Popokito dito ko, i profeta tondu i ana. Paingkwa sa sido do walaupun do na hoing no nga aktif da id kapanampuanan da sido.
Tadi nongo toko ya bal tabasi di tino. Bahu na di ngopodam apaton inaingon di profetaton du iana. Au insan do tumong kizat it penambazangan teka menempuan da kiningan do sodop tadaw. Tadi iso opom bitanan uma da toko tapinay ko ngabi. Mika di ko sodop it kalamazan do tadaw paganakan da Christmas. Kiba do kapatunuyan da si Jill muntok ngabi di retired nga okon ko kumazon do kotod na di id ko penampuanan tetapi kabasa do menampuan id lahan do subay mega di ana tu pain tetap i ginaba do sido umada kiningan out wanan do sido i kapenampuanan do sido ampain ko lati kumada takaw tapinay ko ngabi Ogumo i lahan i anu takaw da menampuan dahil panabazangan. Amakon ka na pa panabazangan. Walaupun na mahoying kiyumulumul tanak tay ko aw mangilada umul nga pati hambus i kapanampuanan da takaw. Kumana kiningan. Habi na ko so kibanda do i ginawa da takaw da menampuan paintinday da i kiningan dahil suwang nakapasazan takaw mangunsog da takaw da papati hambus i kaladya nagi itanggungan i pinatak isido kumanda takaw adi kanono id misa tabi tuwa diti bakas takaw da do id kapanampuanan da takaw sumambayang takaw Kaya takaw nakabakasan, kaya takaw da grasya. Do pati hambus na da i mission di Jesus dahil tiid pamagunan katanod takaw na gida kapanaw kati hambus i kapanampuanan takaw may da mamaganap i mission di Jesus diti. Kano tayo mo takaw i Jesus da i media da ay Eucharistia tabi tuwa diti. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon tumasa na kabasyan no nakatay mo si kay diloti takon sa diyaw tuwa di tana kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon dumadi may iti montok nagay di loti do kapasason
Azo ko na Tuhan kiningan, dasabi bibinangon, tumasan kabasyano, nakatoy mo si koy, dihing anggur takon sa diyaw. Tupadigubas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko ang Diyos yung ngabi. Otay mo na dali di kiningan, itama tabakas. Oy mo nagari Tuhan, ikuhukan ng pamono. Mongkapikan sa ng pabuntukan ng kantaw. Mongkapasya ng tako, mongkapasya di sabi ng Ecclesia Habitual. Tay mo miyampay kanangan, oy Tuhan, sumambayang sikoy. Itak nga bidatuhon nga bino, nanuno iokunan diyahop, miyampay kapatakan sandi katumbasan diyahop, no da, mazaditi katapatan tangahom lati pain surga. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, O miyampay sumubando, pain sabato o ginabong abi Diyosu. Pon sa batong sa itong habito di Tuhan. Kano manak, dako pa ng katahuadan ngabi dahil Tuhan kiningan datoko. Katunod ang matuhid Totoo tapot do katunod atuhid iti kaladjasa kapamasisansa. Tamoy mo inabano padamanak diyaw do kapadang katahuadan ngabi. Oy Tuhan, tama tabitwa kiningan tabakas ko sa aiso kapupuson. Mazali Kristus Tuhan sa. Tuidi katapatan tahom lati di bos na dali daton si isa babang kababago da kabuntugan no nakababang day di matong nga di pamusaban sa moy do tu atutunan sa idisido do na dali do okito ikiningan gazats Canada masa disido da id kaginaban do konunong nga bi aw okito omingkano miyampay do tasab ngapi huguan tasab ngapi miyampay tikon ladyang ngabi, ang pamulintan ngabi, ang miyampay sabi abidi magigizan ngabi id surga, ang kuwasa ngabi da surga, umusaw si kayo di hasaw kapasan, nakabuntugan no, ang miyampay ay sa kapupuson, mga saw si kayo. Obitwa, Tuhan kinaigan. Dua kapuasan ngabi surga. Taban ng tanan na puno ng kabuntugan. Kaza ni di takabas kozo. Azo wisido mikot tiningan ni Tuhan. Kaza ni takabas kozo. Patotopot abitwa ka ay Tuhan, itabud da sabi abi kabituhan, itinapogi, da di sana da abitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, mazar papasandot di espiritu no da ditingabi, miaga bohobow umatu, moy do ada dida itingabi da mentok degay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpudan iman patabuso isido. Nasaga ko sa da suminuang laid ko da sandaw. Minagano isido da loti minanak da kapanang katahuadan ngabi. Minangakib di pinapatak di makikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabyabi ko pangakan na diti. Tuitino itinan ko ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk na pongo imakan min susedap
Nanu di sido isusabano minsan po da minanak da kapanong katahuadan ngabi. Pinatak di sido di mokiki iya ngabi daw mos. Onuo iti sabya biko panginom naman taditi. Tuwiti na isusaban di sa ako. Isa di batos kababago aiso kapupuson patunguan may montok di asu o montok tagumo. Montok di kapahiyangan dado sa ngabi. May na iti daid ka daman dogo. Katapatan tahom lati da katumbasan. Itinapoging, damasos kay malamay di kaandaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasuson sasamban da kapamasusan. Manak da kapnang katahuadan ngabi, do nigitan skay diyaw, do kapadan day do bangano manampuan day diyaw. Ahudok ko so, isikoy da sumambayang, damagi day di tinanom sa di Kristus, timong skay na day iso, maza de Espiritu tabitua. Anda mo, oy Tuhan Eklesiano, paintongkop patutongkop di pamagunan. Mabitan na sa sila di kapanuan na tahwad sa kaday. So ngabiyan, miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Savia Bidifada ngabi. Anda mo nag-iit pinay ngabi Dagay, inuakodop, idi kahansanan di katungagan, Savia Bi inapatay id kosyanano. Tay mo na isiho din inabaw da boss, no? Kasi na dagay sabi abi sumambayang sikoy. Namyampay di hahangay tapitwa, Mary tinalikiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong abitwa, sabi abi isangti, inokpapon siko diyaw, po pusti umulan ngabi. Panus kanada di kabasyan, da dumadi da sampi tumungkos ngabi di kapasusan sa lajul. O mga so amambantog diyaw, masa di tanak no, Jesus Christus. Masa di sido, miyampay di sido, di sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Savia biko bantugan kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay, aiso kapupusan. Dadi pano di mamamasi naog, mazada kapangyaan pangkiningan, katama sikoy damabos. Tama sa iit surga, abituan na angano, mikot ko kumalintan, isabno oy manda itana, miyagada ingka na ida it surga. Ta kadagay tadaw diti, laukti sa sangadaw. Pohyong sikoy dahasa ngabi dagay. Miyaga dagay da pohyong di santop mamuhasa mabandagay. Ada sikoy obito day kayong basatan nga pagabaso sikoy no mantan tala. Pagabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy tumantan patitikid talat. Katahuad na damanak do pibabasan ita daw ngabi dagay. Mazadi sa kaday da kasyanan no. Paingga baskay na da, tamay mo da mantad dosa, ang paintampasi mantad sa biyabi kasusan ginabo. Damaso sikoy, paingan da, di kahansanan, bituhan, di kay katan di mamamasisa, Jesus Christus. Tuwing kapalintan, ikuasa, ikubong tugan, ako, madya, nabayno, nagsabihinay. Oy Tuhan Jesus Christus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyesu, pibabasan ko takon ko Diyesu. Kada intong di doso nga bidagay. Di katumbasan di eklesia no, katahod no, damanak, da sila da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hisab no. Imamamasi ang mamalinta, montok sa hihinaid,
haiso kapupusan. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Yesu tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di Pinoynan, mong hidup di dosa ngabiri pemagunan, kosianay nagay. Oy domba di Pinoynan, mong hidup di dosa ngabiri pemagunan, kosianay nagay. Oy domba di Pinoynan, mong hidup di dosa ngabiri pemagunan, onway sikoy na pimabasan. Intangay i domba na kiningan, intangay sino i mangidu di doso ngabi di pamagunan. Abituan no, i santob oho dedi makan min susadap di domba. O Tuhan, kau sa padan da patut kada sumasutita ko. Mabosan ako ipos, mingasan may kadudu ko. Itinanam sa di Kristus, kapit na dadat ako din kapasusan sa lajul.
kano sumambayang. Oy kiningan mga madagay maza do koy hangansa do sakramentum no pakaladyaon no sumambayang si koy basa nga bidok wasa diti do id kinabang nga bidagay do adadi na dahil si koy do kasudong do manaymo do tahak no maza diti sandi no koso itahak maza di Kristus Tuhan sa Amen. bingkakat Lumangan no o Espiritu tapitwa tumimong miso idngan no sayaw no ikano manon tudok dagay kadiso no o kinas sa yamin yao sikoy dilahan di masiti ugadan sa pamtudokay sikoy do kumusa di mungkang sikoy o mamidoso ada sikoy pahogoso daon tingaw kada pahogoso kabaswanan magabit dagay dedlahan di aw katunod toy pihison di magkahong do kay mansa idpisan dagay giyum sikay diaw Hasan day posison selajul ao kansaw mantadlahan katapatan anu katunod sabiabi iti pakinuan sa diaw maso malaja sabiabi tempat timpu idipisan ditama di tanah sahihinay aiso kapupuson Ituhan miyampay Diyoso, Ami balakat ikiningan tabakas koso itama, Ami tanak, di Espiritu tabitwa, sumondat no daday Diyoso, tumimpon, miyampay Diyoso sa hihinay. Amen. Puso na pibabasan, mga zaw di Tuhan, masa do kapasison Diyoso.